kum ka jing pensung thu pai ba halor ka jing jelai jong drugs ka jing bom bha lane ka jing ma ban jong kha khana ka jing yada nak jing sha le be ejot ka jing ma bat ka jing yada nak jing pang HIV AIDS bat ki kam sniu ki biju ja nak por sa por hapo kishnong ki thau menta ka sngi ka ya Trilang Village Organization kala penlong ya ka awareness program ha ka jing Trilang bat ka Office District Social Welfare nang ta ka District Hub for Empowerment of Women kabal penlong hapo ka yingdor bar sinong jong ka sinong paham bir them Haribhoi district hagini gesngi UMLA ka nongpo constituency uba Meral Bon Siem ulawan poi kumu kongsan haga jingiron lang uleng do raj uba sensi leng do ka District Social Welfare ka kong NF Sun ki officer pulit ki Asya ki rang ba sinong ki khun samla kan thai bat sinrang hawai jingkran nagaliang jong UMLA ulong ba kum UMLA udoni ka jing sokhya bahagini gisngi ki jingsni kila ker sodong hapo kisnong ki thau bat kumunong mikmat pajba udap dak jingkemen baga VO kala laban penlong ye ke bakum kene ka awareness program bat ulakan turu ye kisang samla kisang longkumi ki dor bar sinong bat kiwe ki kenhon bakin penlong ye ki bakum kene ki jat program kanang banla ban te lakam ye ki jingsniu ki babun jat hapo ki mlang salang la slem gani kabadan ha ki jingmot ki jing perkhat namar ba ile jui na ka por sa ka por ki jing lanang kiu ki jing ani chu ipi kawai ni mentality gar kom perkhat ke jing snow ke badan hangi nalajo organize ni bun ki counseling program kala bandai sepang kala yo kam yo jam komno ban batrai ki kun samla ki jungi bagin wan sakmat bagin don ki nong batai ki expert komno ban for exam ban pas paha ki kam exam la bandai DSC kala bandai ki ba thap kampulit kila bandai ki kam habang pelong ya kini ki coaching class lagi ki counseling center ki berpikir ki duna ki kena ki bukan namtip ke i gadau kau ini ki mat ki kongsan haga ki perlu kam haga ki juk ki samla banai kam ya baro ni komunikasi non mikmat kam de usuk ni lai kau nak tinggi persang menteri di kunsang lagi ini dah kebaik ke platform mana hikai kumno bakin perkene ila dia banyak exam kila dan ki center prepare kapan pandai berkuai institute balik ayah kini ki coaching prepare kila ki senang bagian itu iki bagian nong 1 kilong 0 kata apa free of cost dan kamu sudah hagi cukup pon ke awareness program halor drugs halor kosong khakna kiduna ki bawan dengan sukumen mana kesini ini ba kejengla jom BO ban organize kesini i kibun ikna ni congratulations ni namar ba ni sutu ba kali gede topik ke bandingkan bagi sutu bagi syar badeng kejenglong jom i di konsamla kantar kinstini ta ada kin baong kong Virginia menang udrok sapo anong kha dong do ada padir ba mare dile ki kran ho kumta ta gela anda di kom perkha denre long ramta ide ban sutu swa ban poi rendang ban kiar ban la ta kenal don kam ki awareness sensitization program ban pun sutu ya pun juga bagi sutu yang an kini ki don di lawyer ki ni angut ani ban patai nagalian jongka legal service authority bagi sutu ya kaan ka dong penira kapor kori pepati beri delok bukong san hani idam wala khamsan idam menang khamrit berani ngirta menang khamrit aduh kan nolak giban sutu de ini wala khamsan tin semua bagi kailem ya gizin kai bakio nanni tim lam berarti mau kulong bekot ya bujito abu batai ni mare era ya bertawarnes program senong di lagi rap mengapan support yang bisa dengan jumlah di sini kecas belah DEP berkumta terjadi ya ban support DEP financially kum UMLA jong pingatan dekat ban nakwa bagini kan long kadang-kadang hakitin kareng mau an aggressive mode kadi ban long nakapong sa support man kamne ci penlong kenang ba ngin sutu yang di koror dan lain merlingi lemuta penlong yang tersini secara asal ngawel saya merlingi tengi kuat ba hagi senang per pimi kmat ne ba pidon lada pisau don kam pun sama gede banang penlong cucu di program di hukum kini kin subhaban penting nah kalau ni benera ipi
But kini ke officer ke ki jamiru haba kilat ke por ki juan na ke por sa kon ai kulit kerang. Yang di departemen health, police, social welfare, kalian jongka tiba dia ke por ta ai berkiwi kena badan bentaran ai jikai ki kim tu song thai. Na ke por sa ke por ki wan ban batai dan rei kwa begini ki batai ki ki to ai ba kin de ban long ki ba sei so. Habangi bet yang sembai menbok pun hak kendo pun sebok pun roy lai pusat menurut pusat apa sis pasat apa pimit nak keneka jingalang sibit ndala dem pidi ben yo ai di mentoy cibi citip bat hal tu apa batai kini kirang ba gilong kemi ki ban sabatai pi lade yang sutur pi kerli yang sutur kerli kumno Jepang kata ai kumno long kata ke Jepang kumno long kijinya da bat kumta ter namar badana kerlir pi di chai har pi jom cuba tai untuk dan dari pidi ben kerli menero mas sud pi bun ki bechong hadin habong bi tolah lakmat pendak awan menrang kan si jelah lakmat da em sutu pi kerli jing kerli cer di menrang pidi ben long ki kun samla ki ba sure ki basman pidi ben long ki kun samla ki ba always occupied the front bench. What you occupy the back benches. Mas ngelap itu, ya kenan suatu ke ben ke hadin yo senyi suatu tu. Hakmat dalat, long segitu tu. Barbor wan cakmat kun sama, cong hakmat. Kin setengah bahagia yang berapa? Baru cong hadin setengah bahagia ni sudah cong. Pi beli jemut, pi concentrate, keli, entah semua kuat ni nak kita. Ni baru ni wan hang ni bagi sungkian amtakan, lawai ke jumpi. Markata drugs, busniu, dia tu drugs, uduma, sekret, koini, ukoi kita aja sih. Penduk telah nak ada ski try pendunan ni bubam koi berapa? Ski jiwa bam duma, jiwa bam jerna, jiwa bam koini, try pendunan ski. Di India. But the Jipang Jongka sexually transmitted infection. Kebangun kebanyakan yang bagai jenis Jongka pa, nilong dibandingkan. You want first, apa jipdan jongnya? First, apa jipdan jongnya? Sexually transmitted infection. Kebanyakan yang bagai jenis Jongka. Dikatakan kecilnya dari lang, pada yang HIV. Yang ini sexually transmitted infection pa, kadang kita wai dan berjen. Jadi sen berpilai dok pada unit yang HIV, dan the wai dan berjen, jadi udah wai pa, dan klien yang borban, dan di testa, umum lawan bercakap wai. Kalau kau susi banyak semua orang yang kena HIV dia sih kemudian ki orang nasional jadi lawan dan, dan itu yang kita hari boy district, hari Senin kita bercuba. Hatang di data di bawah medical cumulative, hatang macam senang dan saus pamun kita berdan yang Jepang HIV. Harga statistik apa minta, jadi dia kemudian minta bila kau siapa nyos pa, kemudian jadi yang HIV harga di district. Di kalau KA kaba konsan, kalau KA kaba ni happen ya keren lah. Hindi tang naka sarkar, hindi tang naka social welfare department, hindi tang naka legal aid service, hindi tang naka jongi health department, kabetre limba ka ni HIV, kabetre yung batpen ratin ko yung kanyang HIV, hindi don't come, yung abortion no, don't come, hindi pun samla jongi no, don't come, yung kabalang ro, pakalitre lang, kenapa nila kan din kong yung ni punyang HIV nagajala pada ke distrik kejuni. Orang balik yang keren ada habang keren cuma kalau kung kikinsan drugs kijing di PI dia mau apa yang kita kalau balik kalau ada social issue kalau ada ke bakta balik ke emlang salam joni jomang kejumpi. Jadi kalau ke bang jadi kampanye keren ke bang nimde ban leran ini ban one shot mat ini ban keren yang kini kamar dan nim keren yang kini isa sa ako undong but uniu yang HIV but unang bam na po but unang
Jilai ka jala ka jogi. Crime committed by using computer, mobile phone, and internet. To commit a cybercrime, you need mobile phone, internet, and computers. No? That mobile phone that we are using is a computer. Okay, that is also a computer. So when we are using a mobile phone, it's a computer. We are using a computer, right? So for cybercrime, we need those who commit cybercrime. They use all this. So you must have seen, you must have heard in our daily this thing, like somebody has received a message that someone has won maybe 1 lakh rupees, 10 lakh rupees, 1 crore rupees. All these kind of messages you must have received at one point of time or other. So all these are scam, okay? These are scam that we call in cybercrime terms, we call phishing. Phishing, you know, phishing. And this is not that F-I-S-H-I-N-G, phishing. This is phishing, P-H-I-S-H-I-N-G. Only the spelling is different, but the meaning is the same only. Phishing is like, you know, quite okay. You throw the hook, roll it, till you get the fish, right? So they do that. They will send you one message with a link or without link, maybe then you don't respond, you are aware, then you are safe. Okay, but once you started to respond, that you are doka, you have become fish already. You will be caught in that hook. So they will send you messages, they will send you friend requests maybe in Facebook, those who use Facebook. Okay, those who have simple mobile also they may receive messages, SMS. So that way they trap people. Then what they do, they will send you message, they will send you friend requests, they will send you WhatsApp messages. They will, those who use Instagram, maybe in Instagram. So that way they trap people. Ke Carnival Fest ke Henrio ha umsning. Lais ngilenter, kendai shipo bat katway tari kurisau arhajar arbusan hamadan umsning town Dorbar. Labu ujing temu bakapisah kebami onirap syaga school umsning town Dorbar secondary school. Nalor ke bam gedi ke ba on penbang pensinyam. Kindon gijing penbernya nak nongwai bapau ke jela. Ke hausi bumper ke lucky draw bat kiwai. Wan sepi wan ma abahi kata masaste tang bayarap ia ke school se. Nagbenta gijing tip ki babanya. Pun hagi number Henry not kendai arnyau lain nyau ar lani prannyau non riu sau Henry nyau.